o to na kwa ibega imate ya kibaka mwa fa sabi watadaba nkefa kuansa ba imate ya kita ebi abi bunu matideraka ilasi kana libi fi binango bunu te do kamnya no eko stakta libi fi anango bunu mo kana ebi a pampia fiko kabaya sambiye mo de bloquer o meni son fi kana ebi abi wosu ya wosu mo o meni bunu son ebi abi nge pikita na kolo kufiye kaba matan boito no bedi kolo kuison ebi lasi de bunu fi be kadu satuna happy baka be satuna feni bunu son. Alléluia, masakadu tata liba. Ndakwa ifesa ya moment ya kadu mtapekida iwom kuyumuya editalo video ya kadu masa dibi abi bunu makadu tideda kade kolasi de bunu de kadu masa de bunu sonne de bi abi kadu masa libi ude anango bunu mo kadu masa mtapeki be sate aba kadu masa ede lasi nyi ude kadu masa ede lasi woko ede lasi pampia ami ande lasi kadu masa mtapeki be tonate aba de libi kadu masa no be bufi kadu masa was de fanafa de herite to wa de futu no be sa chade kadu masa tona dade hopo alibi baka karumasa so mtapeki aine okunyesi karumasa kan tangifi mkepikere pa ibe ya ngume ya baby buku dibi lasi umeni mbunu fe ma akai dede ahaksi karunota andindu fu soma sonsa committee mana wa paiti soni adu makarutada no karuta tona te baka mana boko saka na boko ise saka na takta bunu aumitimo mapiki karuta karute abami akinde te abami hepim kuma faibi na hepim kanu etada ibunu kanu edatona te baka no asafa mbia datona te ile asafa mbia tada ile be kadu bless ya daka utide be